XSR do Colexio Cid para a campaña. Vino a regueifar, esperemos que vos guste. O examen de inglés e a semana que ven eu non estudei nada, creo que vou suspender. Eu tampouco estudei nada, vou suspender, vanme poñer ao cu vermello outra vez. Eu estudei moito, vou aprobar. A profe dixo fai 5 anos como nos ides a acordar. Pois xa estamos apañados, imos suspender, non nos botar a bronca outra vez. Eu estou amargado, vou facer como Novita, vou esconder o examen a ver se non se tiran de nadiña. Eu estou moi contento, a me comprar a Play 5, moitos xogos e tamén un gatiño. Pois eu teño unha idea, copiamos de Roy, así sacamos de C, facemos nós cowboys. Se nos facemos cowboys, pido ya meu primo o cabalo, marchamos pa Ores Se non volvemos a Tamayo. Eu marcho con vos, por si acaso, e se nos perdemos montamos un furancho. Falando de furanchos, eu teño moita fame, porque non vamos a un e comemos un borrapante. É moi boa idea, vamos ao furancho, collemos un rapante e imos a Papalo. E non vendo de furanchos, elexide moi ben, si non collen marchas, rumbo hacia Belén. Porfa, non marches, fanos moita falta, que si non vamos ter que ir en barca. Non, porfa, non nos abandones, non nos abandones, se non queres que eu chore. Se en vez de falar, os poñedes a estudar, dar aún podríais aprobar. I go to school, at the control, I have a breakfast in the study room. She can play the piano, and she don't like pistacho. Mira de que ben o fixemos, agora non lle dixen ditas de